Kesengkur tiuso kalapan ko buram ye kikat samut ki samla puli da ka Khusnam Academic Award araja pundio ha ka jingalang dorbar kur tiuso ba shisian laisnam kablalong ha dorbar hall mission compound Shillong ha ka arpai terek uremphang kani kani ka sien baningkong ba ka kur tiuso kalayo ban pelong kumya kani ka program ban pen ko buram yala ki jong ki khon samla jong ka kur ki bla job ba lebha haka pulia puthi jongki nado class 10, class 12, graduation, master degree, but ki ki kadan pulia ba khamshilor. Shwa ka program pen ko buram, kaladan ka dor par kur, haka ba la penya da utaman basan yambak tiuso, rang ba kur, but la yo ru ban pensngau na ka kerteng jongki para kur, pai kha, khon kha, ki bala klano bat kumju ru ka jingpen sngau ya ka kai phot rekam da general secretary ba dalum lang tiuso nang ta kapor kad architect beje minsngi ka sengkur tiuso kala yo ban sedang ka jinglang ka baar bala penyat da uba plelat tiuso kalba ka program kadangnya chakman ayo ka jingkran lingkot na iteman basan yambang tiuso but ke jingpen sngau ya ke history jong ka sengkur tiuso kumjuru iktin sneng tien krau na ikong mukabani h tiuso principal barim jong ka Khasi Jaintia Presbyterian High Secondary School Shillong la penshongkun shushu ya ke jinglang na ki jingrwai ba jingshan na ki khon kha tiuso ngadi ba dalum lang tiuso ngadi general secretary jong sengkur tiuso dengan sokmen sibun bam tansi layo ban penlong ini ka dorbar kur ko bangilong sisi license ila long mantarsi hani apo dorbar community hall jong ka mission compound jing sisang ila pakhat ibang nilai rai ban penlong apo ala sinong amusto marga ni gas kurgo jong i katanrai ka jong ka katay na musto katay nagidaw ki pong lakyar nilahapan persangi no manpelong o penang kun halap ne me nang ba penang san kun sang lar pe tu nyomo nomor ba school college katay napi manpelong sa lasong lakap kun ki persa katay banyak poilang kun en bukan ini lawan kun minyak majaki ba masia jauh tapi bang kun pide kur ki jomi bau wan sekman juru yo special variety ketar kun pide kun hatu sama karep sepet ba isok ya ba aso makin tak ba labu kun makin ko lang ya ko berpau ila ka jong kur sa kapatid baro ko baka dito sa piya itong baro ko public school